Saya jauh dari tanya Pak Ijom. Aku viral Pak Cim. Dua fungsi Pak Cim mana memperoleh dự round dah. Buka rupeng Ane rupeng kamu kip ngki. Apa betul Pak Cim ya? Hajar terus. Dan semprot dua fungsi. Dự round dah dự semprot tadi. Berat kena corona dah yang pasien. Hah? Babeng tu baru boleh. Hah? Biwe ba YouTube kan? Apa dia baca megli tak?
cho lông này cho đây ở BI vậy ta in đang lưu Tio, tumbo, tak nyoy cho. Una pa sa manggut.